Uke wazibuza ukuthi indaba yefundo le yavelaphi. Ngikhuluma ke ngefundo le ukuthi qobe langa bentwana bayakhamba bayisikolweni. Ntambama babuye beze ekhaya. La ngene landelako kube njalo godu. Kuthiwa ke la nangiqala ihubhululo kuthiwa uKing Charlemagne abekade ke aphethe isitshaba samaFranka. AmaFranka ke sitshaba sabakhona lapha Roman Empire nesihlanganiswa babantu beGermany nabantu beFrance. Kabe sibuswa nguyeke uKing Charlemagne, nguyeke ngeminyaka yabo 742 ukuya ngeminyaka yabo 814 ewathi akube nehlelo engilombala elizakulandelwa ukuthi abantwana emini abangaba khona ekhaya kube nesikhathi lapha bazakuphiwa khona ifundo. Iye ngaphambilini bekuba khona imfundo kuba zimfundo zezekolo ube zimfundo zesikopilo kodwa kwathiwa akube nehlelo elizakulandelwa ukuthi abantwana ngalesi sikhathi ukufika ngalesi sikhathi abakho ekhaya bafundiswa ukuthi fanele baphile njani, fanele babale njani, fanele baxole njani. NguKing Charlemagne cabanga ukuthi uyibambile. Siyakhumbula kade nabe sabaleka isikolo ufise ngasuthi isikolo esigasuthi ngavuka singekho kusasa. Nangu baba King Charlemagne owenza ukuthi uhloye kangaka isikolo. Ngamalanga siyakhala Mosan City ifikile ubumnandi bomvumo umjito nobuhle beSun City. Thenga itikiti lakho njenga nje. Amatikiti athengiswa iTicket Pro neSpa athoma ku350 uya ku1750 we VIP. #Ziyakhala Mosan City.